Kia tau ai ngā whakaaro, koina te hiahia o Shani Haukamau, nā I haere ki te whakamātautau mēnā kei aia tēnei māwiwi COVID-19. For peace of mind, just to know, so I know that I have a negative result. Especially to go back to mahi where I have to deal with a lot of people. Ki ana te wāhi whakamātautau ki roto o Matakawa. Tata ki te rau tāngata I haere, nā I paukatoa I a rātou ngā rawa whakamātautau. The process was simple. It's a little bit uncomfortable. Have peace of mind that our whānau, hapu and iwi are safe and healthy. Hei oranga mo te whānau, hei oranga mo te iwi. Darylene Rogers, te rewirirangi o Ngāti Porou.